Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i. Sinina siaji salam lebih yang kehadiri nasaba pamasi si matana pungi gangkan na iye berbingi narapi si watun na pengajiata na iya insyaallah melo iri bicara na rilan na iye pengajiata yan itu bicara na tayameng sila surah salah kehadiri riolo de napa utamaiwi bicara na masalah tayameng perlu upapahangi madecingi maka de iero tayameng ilal na bicara na apik hiya sangi rukhsah papalalo. Ya, jadi betul na ipalaloy tawai matayam deni suruh. Yeah. Jadi betul na tania perintah. Jadi ipalalo mi tawai matayam. Yeah. Sila surah salakung ke hadiri nariku ipalalo tawai matayam berarti iro tayameng tania papataraka desa. Yeah, tania. Maka dan diguruta uki tafsir Al-Qurtubi ajma'atil umma situru sinin natu pandritai majepunna tayammeng de na patarakah desa de gangkana kotaku engka tahu matayammeng na karena nasang ide gagawe na purai matayamang nata peruntuai na dito pa na puro masempajang pajay ini matayamang elorong wajin pemang andai benengi rumah pataraka ihat desa dena na perlu elong majin narima kuan na naro perlu itapawah madejing kadudukan na yari ka unru na sangitayamang sila surah salakum kay hadire inapa ni yang kedua iro tayameng de na pada jenne de jenne waddi satu mak jenne tati asira elekele koromelo mas sembajas loro waddi yare ga makarki jenne subuh ipake mas sembajas loro waddi ya tayameng de na waddi to matayamman nariko de na tama watue. Iya, dia nak DJ bakal de napi tadi 10 sit di tengah sue. Lo memang nak matayam utajang kita mana lore, dia nak jaji. Sudah sekalian. Ayer perbedaan sehingga perlu kita paham madeci maka da yero tayam mengeruksa papalalu mi. Jadi kung kata ipalalu berarti ang kami tu halangan nah. Tahu halangan mi ipalalu matayam sudah sekalian. Narima kuan na naro sila surang salang ke hadire na ilalan na bicara iyewe masalah tayameng perlu kapang uparewa ki jolo makare pekogi law na nawadi takku angka mana halalang na biripung Allah Ta'ala tayameng wadi ni paki mas sempajang nariku takku to aderuwe yare takku to malasa makui sila surah salakum kahadiri kuiriti asbab nuzulna yaro ayat mabina pong Allah Ta'ala maka de in kuntum marda o ala safarin falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiban ada na pong Allah Ta'ala nariku malasa ku yarga malalak ku na di muruntu atayammakku ada na pong Allah Ta'ala yaro menurut kisah jarana yarga asbab nuzulna yaro ya iwatuna taraka Nabi Muhammad tu nasari pamasi nenia salama ke si bawa pasukan salengi. Iru pasukan yang terbesar
yang pernah langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Waktu nama musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam beri Tabuk, nalaina Nabi sallallahu alaihi wasallam pimpin ngiro langsung pasukan ngiro pasukan yang terbesar. Yang pasukan Kamina Mega. Na kebetulan ni waktu naro musuh ero waktu palaladai. Gay persis derajat Celsius derajat narapian 60 derajat. Pelai. Yang kemudian selain daripada suhu derajat terlalu tinggi panasnya, kebetulan si waktu itu acapur mana ngi ande Pak Banue apa masalah mana tanah-tanahnya degaga tanah-tanah mak buat maraku mana nataru pelah na perlu lada iha umat salangnya harus berangkat ke Tabuk. Nah sebab nariku demi na alena berangkat laut di Tabuk, alena salangnya iserang di dalam kota Madinah oleh sekelompok Arab yang telah bersekutu. Persekutuan seluruh Arab yang ada di sekitarnya itu masih di mana ngimelu lau serangi salangi di Madinah sebelum riwatu dena apa nama pasaulada nari makuana Nabi sallallahu alaihi wasallam puitang maka de lebih miki di lawi na yakwidi na lawi ya naro na jokka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam TV pasukan na waktu aku rangangandre aku rangangandre waktu pella sila salakung gangkana mapamula ni waktu ero nauka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sangi infak betul na sumbangan maminda ni mapedato Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat melau betul na melu kumpulkan dana untuk bekal yewe pasukannya melu jumpa lori Tabuk uku ni monro sila surah salakum kay hadiri paita kedermawanan nah ya ada gato makadaga sanaro besar ngaro besar labuna umat selenge ilalenna tanggapi anjuran napan naturo alai malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam madakang anjurah kuam mengina beri infak napake tawelo mamusu dari Tabuk gangkana ia makun reye sininna pakaian ulawengnya pada napakewe naludu mana cicina putona anting-antingna ya mana kena sisang rantena naludu mana nak bering saudara sekalian jadi gaga okonirum paitaro itu sumbangan infak yang pertama yang dilakukan di dalam agama Islam di dalam rangka pembiayaan jihad fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Ia umat salenge mak duperpan ni angkana pokokna dega kasih ditahu dega na TV mengoloh artinya dia sumbangkan yang paling mengambil perhatian ia kami nak batoi perhatian ngimoloiwi ia naritu pengeluta Abu Bakar pengeluta Umar pengeluta Utsman siwa pengeluta Ali bin Abi Thalib ia pengeluta Umar padangkan nasugi napanannya ning kalingana Nabi sallallahu alaihi wasallam milau bantuan dana maka dai pengeluta Sayyidina Umar insyaallah napanang kamelu ucaurangi pengeluta Bakar melu ka cawi apa nasa dai pagaga kungka ibadah ya rega angka decing umelu mewe pada ya re pacauri tanah cauka ya ke ya sisang ngewe napan melu cau insyaallah maminasa ka cawi pengeluta Bakar si kalina pangluta Sayyidina Ali tu nasari pamasyan ni asalamakang angka ni TV gandong 250 tah na TV 250 tah tekera na TV sumbangan na pangluta Sayyidina Ali bin Abi Thalib pula ni pangluta Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu natawatal di bawah warang perana
tawa taluna tusog ito tawa taluna na sumbangan pungal poli ni Pangulo Sina Umar ang tawaduan na orang parang na sumbangan pungal ni Pangulo Sina Abu Bakar ang mabiri mana guncina jadi sini na guncina lamarin na guncina patin na guncina gana nak beri mana lo di Nabi sallallahu alaihi wasallam tasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam na utanai Pangulo Abu Bakar makare Bakar ang kamoga mutarongi repomo maginang kau namo pati onrapat je mong katoy betul na seluruh harta bendanya dia sumbangkan maka dia Nabi Abu Bakar ang kamu paga mutarongi repomo maginang kamana ni mo beri barang peramu maka dia Pangulo Abu Bakar suruh Allah Ta'ala ya kuya apa na tuo repoku dia na wapu repo apa dia kan tani ya jami repoku kapong Allah Ta'ala ni magina ya magasana lo jami ni betul na tani sa kuiro isana pong Allah Ta'ala ayan na ruwat pero tari Pangulo Sina Umar maka dia Pangulo Sina Umar mata sabakna Aba Bakrin illa kana sabiqana de panangka kuma standing Abu Bakar tanah jauh ka ina na jauh si kasa betul na egan na sumbagan na jauh si Pangulo Sina Umar radhiyallahu an sama tawadun nami warang parana Pangulo Sina Umar Sina Abu Bakar seluruh harta bendanya Pangulo Sina Utsman sepertiga daripada harta bendanya sudah sekalian ia naruh pemberangkatan pasukan Rasulullah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad ke hiruat tuero alim lebina Nabi sallallahu alaihi wasallam kota kumelu ila musuhe naundi bainena naundi maka niga upacu loi musuhe kebetulan ni waktu nanundi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainena maka deniga harus berangkat mendampingi saya di dalam mengatur peperangan mendrei undian na Pangulo Siti Aisyah radhiyallahu anha jadi Siti Aisyah lah Aisyah radhiyallahu anha tuna seri pamasalnya salamaka macui jadi ia naljuk kalau ki perang Tabuk sudah sekalian begitu selesai perang Tabuk purai musuh di Tabuk dengan kemenangan yang ada di pihak Nabi Muhammad bersama-sama dengan pasukan Islam lesu ni tahu rewat ni iron rewat nana de nagaga beton na agak susana de naga komando de na ni rule komando pasukannya muali na nabita dito na nulle na sempat maturui pasukan na salenge na sabak pada adir ni Andre de nagaya Andre de sisa nagaga capu mematoni he Andre we jadi kumelo ia turu pasukannya kendro di mundo yalik jaminan jadi ila pesan ni betul na naizinkan ni alim alabina Nabi Muhammad tu nasari pamasin ni asalamaka sini na pasukannya pada jupel lesu menuru rombongan lah jadi pada marumbungan in rewan lah kegi riak mola pekugi bati muki lelenge nang kamuanre gang kalatuk muri Madinah musalama ayana ruat tuero sila surah salakung ke hadire na rombongan lah ia pasukan pengawal peribadina alim alabina Nabi Muhammad sebangka tu tanya tu makuku mana nangka yasan pasukan peribadi pengawal peribadi dari pimpinan negara tania di zaman Rasulullah pun ada ia pasukan pengawal peribadina Nabi sallallahu alaihi wasallam na turun memetoni maka sina turunna maka de ia pa na juga pasukan pengawal peribadinya Nabi Muhammad nare kupurmanen ni salidiki maka dede nagaga pasukan salamunro jadi layro mana ni labak mana ni jadi tilimundrin na pasukan inunrui angkam malasa angkam de nulle jupaina angkam de adir sisa nagaga waddin nandre na waddin ditulung agangkan eru pasukan pribadi pengawal peribadinya Nabi Muhammad yang rimundri saudara-saudara sekalian di dalam pemberangkatan rewa pada mak 20 ni usaha na tu sahabat sapa Andre kasina gangkana
Ukun itu monro nang kahak desa ipau kade ia pengulut tas Khalid ibnul Walidi. Pengulut Khalid ibnul Walidi waktu nan rewa si bawa rombongan na angke 30 si bawa si di Platon. Ye 30 si bawa pengulut si Khalid de tongan nagaga andre na runtu gangkan na tamay sama-sama sapa albu cili aga kumay na runtu pugo na natik kemanang. Ye gangkan na yan na to na runtu biawa aga je bihirugi na tania tuaran biawa yaitu dia na pada melumo pada purangi ke madi dileket na bicara 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 biawa runtu ni pengulut Khalid ibn Walid di serang biawa gangkan na tiken ni biawa ukun ni rotika biawa na 30 si bawa nang ke-10 biawa na runtu gangkan na rona tiken na tuni na sati purai na sati na pagasingi wi nun agan na sana na pagasingi wi jama-jaman na angkay takapo arubungan na nabi mundri pule mundri jadi pengutas na Khalid puran na palin na Andrewe nang kat rubungan na nabi tatakapo na papesawi mandrewe na panataya yolo nabita na panadupay nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam law mandre law ni mandre iro lawa aga si bawa sate biawa si bawa lawa biawa nandre bicara iro nabi sallallahu alaihi wasallam dito nang kana mati mandre de minang kana bibi de nang kana bibi iro biawa iro kini tetewi sahaba mi tetewi toro Khalid ibnul Walid naite nabi ta makare magi na de nabi nabi ta magi be ko harangi na de to nang parangi jadi na podani nabi sallallahu alaihi wasallam makare surun Allah taala magi na de mu bibi magi na de mu andrewi ta ya biawa ewe haraga maka de nabi ta de na harang semapi na de mu andre na sa de panang kawan ria kwaro de po biasa mandra koro pada to ni dulu ibarat na bahasa na agasan na bahasa de na de tulisa aganya sana masapi ya rega lendro ke kade na de tulisa tanya tulisa komandre lendro dia nasabang kagere ni na pura mali no kilara monro sapi no kunuro monro sapi lara engkaran kalendro nero nak dengir giri sampai matan ro denandre jaitannya tulis aku marilendro tu sudah sekalian apa ku niro jadi nak kutanani maka ada surun Allah taala demas maka ada nabita de panangkawan reh kuaro jadi jadi gitu nabita kung kagaga de na puji nandre de na cacai de minandre de minandre kung kagaga de na betul na caca de minandre saudara-saudara sekalian ukotoni romondoro alinatosiha pangulut Sayyidina Ali bin Abi Talib onrodena nagaga andri nandre wattu nandre marumbungan nyaratonangan na nagere nyaratonangan na nagere iya wattu na mandre nyara si pangulut Sayyidina Ali masih bawangi ang kato sahaba dito na nang kanabibi betul na dito na sumaday panisangnya wadin na yara gadena ni andre pangulut Sayyidina Ali nandre latu yaro kareba lori ale malabina nabi sallallahu alaihi wasallam gangkanang kamakutanang makade magaro isurun Allah taala nyerenge halalaga ji andre yare gen haram nakada asal deje nampar ni pung Allah taala halala mana tu ya nandre upana na dito nampar ni pung ni halala itu jadi betul na sinin na de ina hurrima alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma yatumi tu kayam parang ilalana ko rambarayana pung Allah taala yatumi tu haran na tambay ni ale malabina nabi sallallahu alaihi wasallam dua jadi berarti kurang itu 10 di harayan re na tambay wi nabi mancai dua gangkana mancaji 10 talurupan na tu harang yan re menuru bicarana agama ta sila surah salakung kay hadire ukuni munro iwatunna na lepang alamalabina Nabi Muhammad to nasri pamasin niya asalamakang ukaro lepang ukirubungan na Khalid ibn Walid di mandre lawa biawa lawa
bicara na istirahat to nga tau istirahat to nga betul mak ben ni agak kuro tau rumah gani maga uko ni ron maka bengi Aisyah angka angka ranti ranti wipele maka dari la datuti tu makunda ye panirisa maka detani anun na ko tak dengi Yaro pangluta si Tina Aisyah riwatuna pura na sumbangan manang sininna aganna sininna ulawanna apa na sumbangan manang na beri mana dega na sesa terpaksa mindra mani rantai na pake nokkuniro onron ro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beniro tak deng rantai na pangluta si Tina Aisyah radhiyallahu anha anu yindra ngapo mi gangkana makat dan niari na taddu ina bitta sinin na pasukanna lo sapai iro agasana rantewe tak dengir sapara lalu ka anu nendra mi Aisyah tani anu nendra mi Aisyah sapai sapai gangkana masapa tawin nadapi subuh marahan nadapi ele masapa dega garuntupi iya na rumah sapa na tawin nadapi subuh nadapi ele na me masampaja dega we de nagaga we melu ni majinne tawe dega we melu masampaja dega jinne gangkana angkana sahaba de na sampaja sobat dega jinne na anggatona sahaba de tanah nala magalilui de pagaga kang ayat turu jadi nasang pape pacing magalilui lapasay magalilui napa masampajan iya naruat tuiro na turung yayae wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an napa ni turu patayammamu sa'idan tayyiban atayammanno mupake tanah tayyiban mapacinge famsahu biwujuhikum sapini rupamu wa aidiakum minhu andrang itu palimamu iya na turung ayat na pong Allah Ta'ala sila surah salakum kay hadire jadi taisani maka dairo tayammange beton wattu parimi ni palalo tawe ya ko de ga perri na tawe de no di mata yaman perri la sagi nasaba de na wadi gesawai baratna ya kumalo inang kalo na de na wadi na gesawai atayaman no menurut petunjuk dokter ya rega sama sekali memang degaga we jadi meruduero wa in kuntum marda nareko angka kumalasa au ala safaring yarga malalak ku falam tajidu ma annade muruntuwa fatayammamu maka dipongala atayammannu berdasarkan si bawa asbab nuzul si bawa uninna ayatna pong Allah Ta'ala maka de narek kumalasa ko yarga malalak ko nadega aga muruntuwa angka na masalah mumpu maka de pekuni ko de umalasa de to alalan ye ke de gaga we ne de umalasa de to malala pa maka de pungalatan na kumalasa ko yarga malalak ko na de magaga muruntu we hasta yaman no ye maka ni pekuni ko de malasa de to alala ye ke de gaga we uka ka atarungku ngai barat na itarungkui de gaga we pekuni ukuniro angka tu pandrita betul na sabak degaga irampil na ya iya naro betul na terpaksa ijtihad man itu pandrita angka na tu pandrita maka de aja nama sampaja aja nama jinne sampaja bawan no tahrir betul na ya ke pakaraja wetu mi tania sampaja loro tania sampaja ngasa sampaja pakaraja wetu mi jadi kumkan matu we mas sampaja na pemang ang katutupan rita maka haide atayaman no jadi ang katutupan rita maka di mata yaman sebab ia mapalalo itayaman dua mi manuru aku kurangi malasa mi tawe siba malala na de gawe na iya de na malasa de to nalala de mi gawe jadi maka de Abu Hanifah de mas de aja na
aja nu jin ya sampaja bawan no ya ke sampaja pakaraja wattu miasanna upana nang kana wattu bawa muruntu matu aja ni no pe mu sampajang maka dari Imam Malik si bay mata Syafi'i haide asampai atayamman no ha ni iya runa rampina pung Allah Ta'ala dua sahabat dia ni yang merubawan na sabaki na wedding sinin na pada ero wad di mana ada Imam Malik si bay mata Syafi'i iya betul na ya nama peddi we nama perri tare engkau we cek de genna minung ya ku yinung ni de gaga ya jenne ya ku ya jenne de ga yinung inun ni atayamman no to sudah-sudah sekalian mapakuriru betul asbab nuzulna yewe ayatna pun Allah Ta'ala betul maka apa wa in kuntum marda au ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban maka dami ande gurutta tu pandrita ande gurutta tu pandrita ya betul na maka da na iro tayammang papalalumi gangkan aku oki aleng dulu tay mata Syafi'i tu ko oki dia na tayamang ko ki bo tuntunan tu angka tu bo tuntunan biasa bicara na tayamang maka damai tu nawai tu tayammum alistibahati fardhis salati dena kada nawai tu tayammum li raf'il hadath de jadi unia kang imatayamang kuam mangi uri palalo mas sempajang dena kada unia kang imatayamang kuam mangi nataraka hadis jadi dena pataraka hadis na tu yang pe maka den di ande gute al-Qurtubi mi poye maka de masih turu yang de gruta tu pandriteri majepun na tayamang dena pataraka hadis mapalalo mi sempajang narima ko naron na saba anu darura mi napa ni makaday palam tayidu ang nadega ga muruntu magay sangede ni runtu betul na makaday po Allah Ta'ala na de muruntu yako de muruntu muga de no di saleon ronge nakada de ya sangede na turuntu pura pi masapa maka dan deguto tu pandita sapa ko yulo ra padega na maka dega aja mo kada meka majin gilin no kiri kanan na dega we muruntu tapa maji mata pamataya man silolo maka de na kor misi sapa we je nomor si di syaratna tama pi wetu ingat syaratna tayamangi tama pi wetu de na di mataya mato yulo wetu sebab ko wetu di sapa we to ya kau tu malasan kau buat tu ding madising jadi syaratnya pertama tama piwat tu yang kedua masapa pita wewe betul na boleh pi masapa we na poding yang ketiga de pagaga we betul na mo pura masapa ko ya betul na sapa gangka yang ko pajanan ni hadegaga napa ni jadi ada dia maka dari gutu tu pada dia telu syaratna nomor sidi tamu buat tu nomor dua masapa pita wewe nomor telu de pagaga we maka na runtu mayakinkan ni realena rima jepunna de gaga we na runtu yana tu yang pe ilal na bicara na tayamang na rekota ko ang katau matayamang macen ni sapa we de gaga na runtu gangkan na mala ni kesimpulan maka dia matayamman na sabab dia gagawin na runtu matayamman sekali na pura matayamman na melo masampajan na yuko kendoi takko ong kamanawe na runtu kesede non na rupe mang ni pajeni matayamman ajini no pe mang ajini no pe mang na sabab angkawe yan namoha nariko puro no matayamman purno sappa we nadega ga muruntu matayamang pura matayamang gili kiri kana sappa pe mang mulangi dega ga muruntu masampajan abang ngapure masampajan na juka lu ang kanawe na runtu magani sila surat salaku nga hadiri maka dia ande guruta papakihi aja na mulangi sebab pura ni mu pajuppa manuru peraturannya na iya betuan na
peraturan ipajuke menurut peraturannya dena na wedding ibata-batai sebab pura sapa we una ya miampe matayam aku dena gagawe pura tono masempajang jijiro sempajamu asani na sabak tayam dewa na pura tono no masempajang na peruntu na kada dena na batal dia tu sempajangnya ye naikia ye angka hadis angka hadis angka dua sahabat iperintang uki Nabi sallallahu alaihi wasallam il nasi ditugas gang kana yerlepu sahabat laksanakan tugas iya isurangan uki alai melabina Nabi sallallahu alaihi wasallam uki tengah nalangin Nabi masempajang melu masempajang sirat sapa wae digana runtu sapa ni wae digana runtu gang kana matayamang abang ngapure matayamang masempajang